guhera umunsi nahageze kuzana n'isaha gukomeza kugaragara mu mitima yabo ibintu ashobora kumenyera ni ibintu uko ndi kubibona bigora ari bishyashya muri njyewe. ndabashimira kuva ku ndiba y'umutima wanjye cyane. Ndashimira na company kuba ariyo company finally yatumye ngera i Burundi kuko njyewe na timu yanjye guhera muri 2009 ya cyangwa 10 twagize ubusabe bwo kuza i Burundi, ariko uyu munsi muri 2023 twageze nibaza ko ari igihe cy'Imana kandi na company niyo bigeze yakoze, so ishimye cyane kubw'icyo kintu. Cyishimo bugufi cyane no kubona muri benshi gutya aje kuri press conference yo kubatangariza ibyo twenda gukora, kugira ngo abenshi muze ariko mushaka ko tugeza kuba dukurikiye. Imana ibafasha kuba mwitabiriye ubutumire bwa na company, mukaza ku bwinshi kugira ngo dutangarize abantu ibindi bintu bifite iminsi ibiri iri imbere. So ndumva ibindi bivuze gukurikirana n'umuyobozi wa gahunda uko bigenda atanga ibibazo natwe tubisubiza. Niba nabashimira murakoze cyane. Tubashimire cyane. Mwiriwe meze neza. Jewe ndasa kamwe deja kubona banyizeye bakanshyira muri iki giteramo. Ni honneur kuri jewe gukorana kuri stage imwe na The Band na Melodie ari ngaha ariko arazamuka neza sana biga ikindi nacyo n'ubwineza abantu bakazuza muri concert kuko ndazi yuko tuzopambana. Murakoze tumukomera amashyi menshi. Tugira twakire muri kano kanya Babu nawe nyine n'umuririmbyi kuva mu gihugu cy'u Rwanda, atubwire uko yabonye Burundi n'uko yiteguye umwanya ni gwawe. Murakoze cyane. So Burundi narakunze cyane, gira umutima mwiza, ntabwo twabanga. Nzataha mvuga ko nabonye abantu beza mu buzima. Tuzaba igitaramo cyiza, turabyizeye ko Imana iri kumwe natwe kandi murakoze cyane. Murakoze. Abuze amajambo make kandi meza ngo Imana iri kumwe natwe. Iyo Imana iri kumwe n'umuntu nta kibazo, ibintu bigenda neza. Twakire Melodie nawe nyine nk'umu artiste atubwire ingene yiteguye. Nyuma ya Melodie turaza kuganira n'abandi nk'uko babivuze bose. Ni impano dufise mu gihugu cy'u Burundi kandi twese twishimira. Nizere ko bose bakaze neza, mwanezerewe cyane. Azi ko yubakwe zitashoboye kugirirwa n'abantu bose turi kumwe muri generation, kandi ibyishimo kuri jewe byatanguye kuva imbere ya kicyo bizoba. Biraza yuko kuri twebwe n'umwanya mwiza nka generation nshasha kwerekana natwe ko dufite ingufu tujye tuzananye, natwe ko twegereye abalegende hano kugira ngo tuzakora izindi mpanuro nyinshi. Naza ko ari iby'agaciro cyane kuba uno munsi muri nshingano yaciwe hirya y'ejo ashobora kuba ari kubikora muri kuzo The Band cyangwa se cyangwa undi uwo ari we wese ari hejuru badutanguriye. So ndashima cyane kandi nizera yuko ibintu byose bizogenda neza kuko ntitwiteguye ahubwo twavutse twiteguye, twaje ku isi kugira ngo dushikane isezerano ry'Imana. Murakoze cyane. Murakoze. Nk'uko nababwiye imbere hari abantu beza kandi bashajije. Turi kumwe na manager Alex Muyoboke, amaze imyaka myinshi amanaginga abaririmbyi, aramaze gukorana n'abartiste bo mu Rwanda, bo mu Burundi n'ahandi. Nawe nyine tumuhe ikaze agira icyo atubwiye kuri uno munsi uri hejuru. Aratubwira ingene abona ikirere kimeze ku bijyanye n'ibiteramo bibiri cyo kuri Eden Garden hamwe no kuri Messe des Officiers. Karibu sana. Mwiriwe mushobora kunshyigera mu gihe duhuye,
umwana w'iwacu mu Rwanda sinabona uko navuga ngo Imana ibirimo bro. Imana ibirimo ibintu ni byiza cyane. Harimo abo ntazi, harimo abo tumaze imyaka 15 mbona. Nta bintu byiza mu kubona umuziki wacu w'Abarundi n'Abanyarwanda ufite ubwiza bungana gutya. Ni ibintu by'agaciro kuba nicaranye na Fisa tumara imyaka 25 iruta ubukuru bwawe ndibaza na bigorye ariko bakabica kuri stage imwe. Imana birimo bamenyesha amakuru Abarundi Banyarwanda. Imana birimo babya nawe umuntu utuma ukoresha neza. Nobya ku batamuzi afite studio yitwa Country Record, amaze guteza imbere abantu benshi. Niwe yateje imbere umuntu yitwa Element no musaka afite radio, niwe yari the big boss wa Element. Karibu sana Nobya. Murakoze cyane Abarundi n'abamenyesha amakuru y'Igiteramo ndabashimiye kuko MC basubiza amagambo bivuze bitwa Nobya. Ndi kumwe na Kibazo na Imbere. Ni n'abagende Ben n'abagenda mukeza nongera bazi ikibazo kivuga ukubona ari kumwe na Nduguye aro Big Fizzo mu gihe amwe nkuko yavyivugiye The Ben avuga ati jewe niba n'umusire The Ben niba nakunze ibyo kuririmba ni kubera mvuga ari diziri ko n'umusire wicaranye ugiye abayivuga gute ko Abarundi benshi ndazi neza ko babifuza kumva. Murakoze. Big Fizzo nanagira ngo bibasabe twese nk'abantu tugire ikintu nakwita habit yo kwaprecia ibintu greatness, habit yo kwaprecia ibintu bikomeye byakozwe n'abantu bakomeye. Big Fizzo duhuye na mujyamubwira bro nubwo duhagararanye gutya turi kuyaga turi kuganira mu mutima uko sinabona kwito kubwira ni I love you, I respect you inshuro zose mubonye, ariko mu mutima biba biri kwirepeta kuko nanibutse ikintu kimwe kera tunatangira muziki ufite ubu nsimbutse kuba nariganaga indirimbo ze kera nkiri muri high school. Ngereka mbisimbuke ngeze no kuri wa mwanya wo kujya muri studio. Uyu mugabo niwe wagiye muri studio bwa mbere. Ikintu twashatse kwirefera nacyo nashatse kwirefera mu myandikire y'Abarundi ayo ba Big Fizzo ba Kidumu. Nandikaga nshaka kumva ukuntu texte zabo zabaga zikurikirana, nshaka gukora ibintu bisa nk'ibyabo tu. So nabona kwicara uyu munsi rero ntahantu mubyirengagize ndi kureba na impact byagize hirya no hino ku isi mu bantu badukurikira. Big Fizzo, imbere y'abanyamakuru, you played a big part in my career, and that means sometimes you get tired of me saying, you know, kubikubwira. This is the self, ibyo nabwiye Kidumu duhura muri Kenya. It's a good habit, it's umuco mwiza twagira. So Big Fizzo, ngarutse kuri point kuba nzaba ndi kumwe nawe kuri stage turi imbere y'abafana, imbaga y'abafana baturutse impande zose muri East Africa, kuzajya nibwo abantu benshi baturutse i Kigali, baturutse he, abasanzwe baza gusura Burundi, bazaza Abarundi. N'inzozi kuri njye n'inzozi zibaye impamo guhagarara imbere muri stage imwe na Big Brother Big Fizzo. So ni suji ikibazo cyawe, it's an honor, ni honor iteye ubwoba. Yeah. Murakoze. Big Fizzo nanjye nabajije kubona niba The Ben nk'umubare w'ibyo bivuga yagiye arazamuka atera imbere mu muziki, twavuga neza yuko ari umwana kuri mwebwe. Iyo mubonye rero abaririmbyi uyu munsi bafise aho bigirije ariko baraciye amaboko yanyu kumva bimwe muvyakira gute? Nibaza yuko iyo umupapa areze umwana agakura akiga akavamo umuntu, nibaza yuko ari ibintu utubura gushima. So iyo ubonye warainspire umuntu
abantu bakaja muri iyo ntuze yabo muri iyo nzira y'iwabo bakayiciramo n'ibintu udashobora no kuronka ijambo ryiza ngo ushime. So je ni fierté kubona hari abantu banyigiye ko hari abantu b'icitegerezo kuri bo n'ibintu binezera cyane kandi ukacubona abo bantu barateye imbere kuko umwigisha arigisha umunyeshuri akaba umuperezida mugabo umwigisha akaba umwigisha. So ni byiza yuko iyo umwigisha yigishije umunyeshuri uwo munyeshuri akaza kuba umuperezida ni fierté kumwigisha kuko biboneka yuko biba yaramwigishije neza. So kuri jewe thank you bro, I love you so much. Mungu na uhuru bibwira and I respect you and I respect what you're doing. I'm so proud of you. Thank you. murakoze. Akabazo kacu kagera tumakuru n'akarabyo kuri rinoji umwe abaririmbyi bakiri bato bahawe opportunity yo kuza performinga mu giteramo ca Tega ari kumwe n'abamonima b'umuziki wa Burundi Tekfizo n'abandi. Rinoji mwumva gute iyo mubonye nishe n'aba legend ndetse mukabona mugikora igiteramo kidasanzwe nk'iki? Murakoze cyane. Ku bandi banjye uko ndabibona n'uko nabikubwira biraza yuko sinovyita ngo ibitangaza kubera twe twakoze dusenga tuko turasenga Imana yatwigishije kwizera itubwira ati baze guhindura ivyo ndabaha baze ko bino biri mu mipango y'Imana kuri jewe si igitangaza cyatari mugabo baze ko bino mipango Imana yatanze kugira ngo namusije mbere kuba na bifuzo na deben abandi bantu badukuriye. Biraza yuko tuze ko ari ibitangaza noba bantu Imana nasaba cyane ko nayisabye ntayizeye nasabye Imana ndayizeye biramusaba bikoze rero nizobikora. Murakoze cyane. murakoze. Yes, twashaka gusaba stable tubaze ibibazo bibiri hama tubandane n'abandi. Murakoze. Yes, ikibazo cyanje nayo nabajije cyari cyerekeye kuri Deben ukuntu bakwakiriye neza nkuko twaba twakira abanyarwanda muri rusange tugira umutima mwiza uko wakiriwe cyangwa uko wafashe gushaka kuri uno munsi bivuze iki kuri Deben? Ikibazo cya kabiri okay ndakishyura nihuse na abarundi bagiye bagaragaje urukundo rudasanzwe ntabwo nabona ukuntu nabirondora. Nari ndi gutekereza ibindi bihe bisa nka biriya nsanga abarundi batopinze kabisa list y'ahantu hose nagiye nakirwa neza muri arrive twagize ejo bundi. So ndashimira Imana, ndashimira abarundi ndetse ndashimira n'ubuyobozi bw'iki gihugu kuba uri gusapotinga urubyiruko no kuba uri guha imbaraga urubyiruko kuri twe ejo hazaza. So ubu ari kinasubiza. Ikibazo cyane cya kabiri kiravuga ku cya after show hategurwa byinshi bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda cyane n'abarabamenye ndetse no mu gihugu cy'u Burundi turabamenya social media mu gihugu cy'u Burundi biciye kuri Big Fires. After show tuzabona iki kuri The Ben hari igikorwa ariko arategura gukorana n'abarundi. Reka ndeke Big Fizzo uvuge ba Melodie ba Dramati ba D1 turabisaba abaririmbyi bakiri hasi dushobora kuvuga ati ejo The Ben yakoze igikorwa gikomeye mu gihugu cy'u Burundi nk'uko mu Rwanda bavuga ati Big Fizzo yakoze igikorwa gikomeye kuko cyari na Nina ndetse na social media baramenyekanye gukora Big Fires. The Ben uno munsi bafite igikorwa bagiye gukora nacyo cyane ku mpano dufise nuvuga bakiri bato cyane kuko Big Fizzo n'undi muntu nawe ni gukora ntacyo bitwaye ariko turashaka abana baze gukora bavuga ati The Ben niwe yakoze ikintu gikomeye kuri twebwe kugira ngo bamashire kutumenya. Birashoboka cyane. Ukuri ni uko dusa nk'aho twaje mu bihe byegereye igitaramo, so tujya muri preparation vuba ariko nicyo cyifuzo mfite. I believe ko n'abagenzi banjye nicyo cyifuzo bafite kandi iyo abantu bafite icyifuzo kimwe akazi karakorwa. So just a matter of time. Murakoze. Twashaka gusaba kandi kwakira ibindi bibazo bitanu umumenyeshamakuru bazaraza hano yidondore hama baze yishyurwe tubikore mu bubangutsi no mu bukerebutsi.